Haka jingjia accident kabalaja hanin kesengi hajan lat umroy marjan berke SOS umnyam ukpa bat ukun kibasyong daka skuti banlai Shillong kilangat hak apot accident bat hak tek jingjia accident ukpa ulatip kumutripa sangma ulaklatno hasyen katba ukun ulatip kerteng kumuman simbat marak ulaman saujur kata kadai hadin baka skuti kebakisyong kala syarat hakwe ketrok khat sau syaka Kitay kisikpa sikun kidai na kasinong kat armer jorabat hakba kilakiu sa Shillong dakabasyong dakaway kaskuti kepadon yung number AS Norway EA Newway South Khandai bar kajiktumu jongki banlet sa Shillong kalong banlet sim yaka migration certificate henre bapoy hakate gejaka kilangat hakate kejingjia kabasngusi namar bakaskuti bakisyong kala syarat no hakaway katrok kasau syaka kepadon yung number NL Norway AB Khandai Khandai Way yang balanya do Sunil Kumar. Katolong kubor naki pulit laong bahakatei kejaka bajia kejingjia accident kadei kebak hamlong kendong hakaba unongnya jokote katrok ulamut banlet sekaliang kadiang henre habakum kete kepor unongnya skuti ula persang masange eka skuti henre habakum kete kepor ula sentuj berlarung penban syakrum katrok. Ya ukun uman simbat marak pula mensaujur la penkit no sya umsning CHC padio jing sumar kat bay ka medyap la penkit sya civil hospital nongpo man pendep ik pos merdem habay day bar kete jing jia ki pulit kila pendep man register case bar ke jing toket menta kadang ya syakmat